Judges chapter 6 verse 40 and chapter 7 verse 1. Mais ce chant s'agita au ciel. Gideoni ukhulaka Midian. Amen. Baphumelele baphamlela kamuse uJordani. Joshua Gideon. Verse 40 ya chapter 6. Verse 1 ya chapter 7 everybody achina. Modimo wa etsa jwalo bosiung bo. Letlalo la fumanwa le omile le nosi. Phoka e netse ka hohle fatshe. Yaba Jerubale e leng Gideon. O tsohaisa le sasa a ena le setjhaba sohle se wanang le sona. Mme a ba emisa sedibeng sa Harode. Diahelo tsa Bamidiane tsona di ne di le ka nqalebo ya ho Gideon. Pela lerallana la More le hwata teng. Amen. Lena ke lentswe la Morena a kereke ya Modimo ke re amen. Ke tlo leka ho etsa ka pele ka mokgwa o nka kgonang ka teng hore nakong e tlang ke tsebe ho bitswa hape. Mme ha ke tlo le thetsa re tlo bua ka chapter 6 kaofela ha yona. Amen. Amen. So fa ke re ke re kaofela e nyane haholo. Mme ke rata hore nna le lona hobane re tlwaetse di-subject re etse sehloho se reng ke kopa letshwao. Allora, che nati asemme asebana beso asebana bana
ke nna mme ke arabela jwalo ka mohlankile ke arabela pitso ha o tla lentswe le reng go tla ya mang bakeng sa bona le karabelo ya ka ke e reng roma nna bakeng sa bona ya nang le matla go sa bonna ka gare go nna go tswa le bona o dulela moya o halalelang ka gare go nna gore se tlang go tswa molomong wa ka e be maatla a moya o halalelang nnatlafatse ka Jesu fela lebitsong la ntate le la mora le la moya o halalelang a kereke ya modimo ke re amen moruti ha ho ne ho etsahala ke tlameha ho bua ka ntho ena kajeno hobane jwale ke siile lentswe la ka jwaleng ka labohlano all right ha ho ne ho etsahala jwaleng mane mo ne ke ile teng ke utlwile ka re ho thwe ke ha moruti tholwana ho ne ho na le sedini se reng ho rona bosiung Simone ka Jona we are determined mme e bapetse ka maikutlo a ka mona mo e reng ewe nkosi yami ngiyakuthanda ewe nkosi yami Mama, give us a sign. Mme bomme le bontate letsatsing la kajeno re kopana le Gideone eo lentswe la Modimo le reng ho nna o ne a dutse moo a neng a ipatile because lentswe la Modimo le re ho nna Modimo o ne a ba nehetse matsohong a ba Midiane ka dilemo tse supileng mme e re ho nna ya ba ka letsatsi le leng ha a ntse a dutse a etsa plane ya hore o pata jwang dijo bakeng sa Baamaleke le ba Midiane lentswe la Modimo le re o ne a ntse a le busy a lokisa koro bakeng sa ho ipata mme lentswe la Modimo le re ho nna ya re ha le processing eo wa hlaha lenyeloi la Modimo la fihla la dula hodima sefate se pela hae
menentsela modimo le sa foseng le re ho rona itse ha bona lenyelo ilena yaba le re ho yena dumela mohauhelwa mohlabani wa modimo mme yaba Gideone hobane o ne a soka a experience taba ya mofuta o jwalo o sheba lenyeloi ka leihlo le itseng mme Baebele ya modimo e arabela taba eo empa ke batla hore nna le lona re potlake re tsebe ho qeta lentswe la modimo ha ya pele e re ho nna yaba Gideone o re ho lenyeloi ka morao ho conversation e telelenyana o re ho lenyeloi ha ekaba modimo yena a re ratile hakalo ke kang re ntse re sotleha matsohong a Bamidiane le ba Amaleke waka ho nna lentswe la buka ya Exodus moo mohlanka wa modimo a neng a le ka hare ho leeto hammoho le ba Israele bona bana itse ha ba mmotsa potso ba re wena o ne o sa re le sekeng ra dula ka hare ho naha ya Egepeta teng re ne re ja mme re nwa ha se taba ya hore Gideone o ne a sa tsebe boholo ba modimo empa the situation eo a ithotseng a le ka hare ho yona e entse hore a bue mantswe eo ekareng mohlomong ha a tshepe modimo mamela lenyeloi ha le arabela le re ho yena modimo o re ho wena ke tla ba le wena bomme le bontate mantswe a reng ke tla ba le wena a se mantswe a foreign ho rona re le bakreste hobane lentswe la modimo le re a re ho bona le ha o ka feta ka o metsi a ka ke a o kuka hobane nna Jehova modimo ke tla ba le wena ke itse subject ya rona ke ere I need a sign lentswe la modimo le re ya re ha a qeta ho thola karabelo lenyeloi la modimo la re ho yena a keke a o tlohela kapa a o lesa ho tsamaya o le mong ha le qeta ho tjho jwalo Gideone a ho lona e re ke kene tlung ke o etsetse mahlabelonyana lenyeloi la modimo la re tsamaya ke tla o emela ha le mo fe nako ya ho ema le re ho yena tsamaya ke tla o emela it does not matter hore o kopile ho etsang modimo tseba hore o file chance ya hore o ye o lo etsa ka nako eo o nahanang hore o qetile o tla be a ntse a le moo o nsileng teng mme lentswe la modimo ha le tswela pele le re yaba Gideone o kena ntlong a fihla a prepara mahobe a senang ditomoso a ba hlaba le putsanyane a ipeha you can imagine hore ke nako e kakang lenyeloi la modimo le mo emetse mme ha ntswela pele itse ha a tswa a fihla lenyeloi la modimo la re ho yena be ha hlabelo
kopa side empa o ne a acknowledge le mo appreciate gore ka nnete ke bone gore fela e Modimo ya nketsetseng ha e theola tlase le bona ya re ha robetse ha fihla ho yena lenyelo ila Modimo la re ho yena ke itse ho lona kgale le tlohe Modingwaneng mme le ntshebeletse jwale letsatsing la kajeno o tla tsoha o dihe teng a le tare ya bane ha o qeta ho itia o tla nkahela letare mo nna ke le Modimo wa hao ke tla o kgethela sebaka teng bomme le bontate Modimo ha o prepare need to get rid of your past future. Getting rid of your past. Your tendencies. We have asked for a sign.
for you. Neo wena. Hobea hore na o hloka eng Modimo. Hore a tsebe o etsetsa. Mohlomong ha e ne e le nna. Ke ne ke nka nahana ka di-miracles tsa Baebele. Ke re ha o ka turn water into wine. Mohlomong ka nka leeto. Ha o ka etsahala mohlomong. Wa etsa hore bafu ba tsohe. Mohlomong ke ne ke ka nka leeto. Ha o ka etsahala mohlomong. O ne o ka etsa hore dishosha di eme. Mohlomong ke ne ke ka nka leeto. Ha o ne o ka etsahala mohlomong hore difofu di bone. Mohlomong ke ne ke ka nka leeto. Ha o ne o ka etsahala mohlomong hore ba sa utlwing ba utlwe. Ke ne ke ka nka leeto mohlomong. But wena, this morning, kgale o kopa sign ho Modimo wa phelang. Ne o beile matsohong a hao hore o bue fela hore na o hloka eng, mme yena o tla etsa. Baebele o ke e balang e re ho nna ya re ha bosiu bosa, bosiu bo tshwanang le masiu a batho, ya re ha Gideon a tswela ka ntle a thola the fleece e le covered ke phoka. Lentswe la Modimo le halalelang le re a e tlhotha a tlatsa nkgwana ya hae ka metsi, ya be le gona kgowang gore e fela e le Modimo ya ntlomang leetong lena. Bomme le bontate le lona, you have asked for a sign. Modimo le file tseo le di kopileng ho lona o kgutlisetsa ho yena. Taba ya bohlokwa ke hore o kgutlisetsang ho Jehova. Mopesalema wa halela ka mantswe a reng nka busetsang ho Jehova hobane meleko yohle ya hae e bonahetse ho nna. Bomme le bontate o le bona le kupile disaene le robetse le sa robala ka lebaka la mafu a mebeleng ya lona. Empa this morning le na le thapeleng ka mokopa hore a mphe matla ke kgone ho bona tshebeletso ya kajeno. May you were granted the fire that you wanted. Ho tsa wena letsatsing lena hore o busetsa ho Jehova. An opportunity ya hore ba le founela. Baebile o ke balang re ho nna ha tswela pele ya re ha tsena di qeta ho etsahala. Gideon ya re mara Modimo ya utlwa hore o entse mara ekare ha ke so utlwe hantle. Ke kopa o phethele hape, ke kopa tlalo lena leo ke le beileng le metsi ha ke tsoha hoseng ke kgutlele ke le fumane le omile mme ka thoko ho lona ho le metsi. Bomme le bontate Modimo o motswana reng hamba le re ke kopane a etsa yone ka ba wa kupile ka teng ho sena hatso yena yo mina toko reng ha o re ba le melato ya rona.
design ka makgetho empa yena ha o phetse ho hauhela batho ba fitile ha o ntse o kopa sign o ntse a kgutlisa karabo ha o kopa e nngwe hape o kgutlisa karabo mme letsatsing lena ke rata hore ho wena it might happen hore wena karabo ya hao ha e soka e kgutla empa sheba ya ka thoko ho wena ha Modimo a ntse a mo arabela mme o be le tshepo e reng le nna karabo ya ka ya ha e ka ba le monahana hore ha o a dula hantle bua jwalo ka Moshe hore morena ha sefahleho sa hao se saene se ntumelle ho tloha sebakeng sena hore di-sign tseo le di kopileng ho yena di tsebe ho di fumana moo a di siileng teng. Ha ke tsebe hore na o kopile sign efe empa hoseng ha letsatsi la kajeno ho na le ba tsuileng ba na le lentswe le reng ha ngwanaka a ka tloha sekolong ka thola kgutlile ke tla tseba hobane Modimo mme wa phela. Ho na le ba o itseng ha ba tswa ka tlung hoseng ha letsatsi la kajeno ba ba le mantswe a reng ha e ka re ha ke kgutla tshebeletsong ka fumana a eme a tsamaya ke tla tseba hobane Modimo mme wa phela. Ho na le ba kopileng sign e reng ha o ka mo bepa Modimo wa mo tlosa ka hare ho ntlo ena ho ya mosebetsing moo a bitsitsweng teng ke tla tseba hobane Modimo mme wa phela. Ho na le ba robetseng ka lentswe le reng bosiu bo fetileng ha o ka ntshireletsa bosiu bona letsatsi la ba la tjhaba ke sa hlahelwa ke letho ke tla tseba hobane Modimo mme wa phela. Ho wena o seng ha letsatsi la kajeno hore o busetsa mo Jehova ha o qeta ho fumana sign ya hao mamela mohlanka ya batameng kapa ya e leng sefapanong ha qeta ho fumana sign ya hobane e fela e le mora Modimo ore o seke wa ntebaka empa o kgopole ha o kena paradiesing le lona o se wa letsatsi la kajeno wa hlokahala hore le fane ka karabo ha le qeta ho fumana di-sign tsa lona. Mamela batho ba fumane dikarabo tsa dintho tseo ba di kopileng ho Modimo ba na le mantswe a buang tsena Yes. Ki a tseba hobane Modimo ore meseo ore ke se etse
ke tla se phetha. Baebile o ke bala ke re a ema mo ngwaneng a dutse teng a bokella banna bohle le bahlabani bohle a bitsa le ditjhaba tse ding ho mo thusa ho lwantsha Baamaleke le Bamidiane. Le wena o fumane sae ema mo o dutseng teng le o bokelle ba ka thoko wena le bahlabani mmoho le wena le ba ditjhaba ba ka thoko wena gore ba kgone ho thusa ho lwantsha Baamaleke le Bamidiane. Modimo a le hlohonolofatse a le etse hantle a le batle mahlong a baoka le ba leka a ka se mo